Švercovanje u pinjati. U novembru 2014. godine dva američka državljanina su pokušali da pređu granicu iz Meksika u Sjedinjene Američke Države, noseći sa sobom nekoliko pinjata. Pinjate su na prvi pogled bile sumnjive graničnoj policiji, pa su ih zato malo bolje pregledali. Kada su pokušali da iznesu pinjatu iz kola, primetili su da je mnogo teža nego obično i otkrili su da se u njoj stvari nalazi mala devojčica. Također su nakon toga otkrili da se u gepeku nalaze devojčicina majka i njen 9-godišnji brat. Švercovanje u veš mašini. 2014. godine na meksičko-američkoj granici u Teksasu granična policija je u kombiju otkrila muškarca koji se skriva u bubnju veš mašine. Iako malo razmislite, bubanj veš mašine nije dovoljno velik da bi u njega stao čovjek i samo on zna kako je uspeo da uđe. Pored njega je pronađeno još nekoliko migranata koji su se skrivali u velikim kartonskim kutijama. Švercovanje u koferu. U julu 2016. godine muškarac iz Eritreje je sam sebe zatvorio u kofer i uz pomoć jednog saučesnika uspeo da uđe u voz koji se kretao iz Milana za Veliku Britaniju. Međutim, muškarac u koferu je počeo da pravi zvukove, što je alarmiralo ostale putnike. Kada je voz stao u Švajcarskoj, policija je počela da pregleda sumnjiv prtljag. U tom momentu muškarac je pokušao da izađe iz kofera i pobegne, ali nije uspeo. Njegov saučesnik je kasnije pronađen kako se skrivao u toaletu voza. Švercovanje u sedištu. U junu 2001. godine 42-godišnji meksički državljanin Enrique Aguilar Conchola je pokušao da se prošvercuje u Sjedinjene Američke Države tako što je se sakrio u sedište automobila. Automobil je zaustavljen na graničnom prelazu San Isidro koji je bio najprometniji na svetu u to vreme. Enrique je verovatno uradio nešto što je alarmiralo policiju i odmah nakon toga su otkrili gde se skriva i sudeći prema slikama vidi se da se dobro skuvao u sedištu. Lažni marinci. 2011. godine 13 ilegalnih imigranata je uhapšeno nakon što su pokušali da se prošvercuju preko granice koristeći lažni američki vojni kombi. Grupa imigranata je bila obučena u uniforme američkih marinaca i čak su imali iste frizure. Ali ono što ih je odalo je to što je kombi bio privatno vozilo, a tablice su bile ukradene i registrovane na Marinski korpus Sjedinjenih Država. Također na svim uniformama je bilo ušiveno jedno isto prezime, Perez. Porodični imigranti. 2015. godine federalni sudija Sjedinjenih Država je naredio da se migranti koji kao porodica prelaze granicu ne dovode u pritvor, već da se odmah puštaju na slobodu. Kada se ta vest proširila, imigranti su počeli da kidnapuju decu u svojim državama, kako bi što više izgledali kao porodica i tako izbjegli hapšenje i lakše prešli preko granice.